I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo na Blood Money. Kao što vidite, danas smo u saobraćajnoj policiji. Evo nam ga tu naš auto kojem ćemo da patroliramo danas ovim gradom, to jest ovu noć. Ja sam ubacio neke modove tu, kao što vidite na putevima svugdje ima snega i po ovim brdima. Ubacio sam tu neki mod za auta i NB, to jest za lepšu grafiku. Ićemo sad do Los Santosa da vidimo da li ima nekog, ako nije auto registrovan ili ako igrač nema vozačku dozvolu, znači piše se tiket. Tiket možete platiti u opštini, pokazat ću vam i šalter gdje se nalazi, tako da registrujte vaša auta i vozite oprez. Ja vidim da li možemo nekog da nađemo da zaustavimo i da vidite ceo taj proces. Uglavnom zanimljivo je i vidjet ćete ostalo sve. Prvo ću vam pokažem šalter gdje se plaćaju kazne. Ovdje se plaćaju, znači kucate pay ticket. Ja trenutno nemam kazni da platim. Kad ukucam u komandu koja crta ticket, možda vidite sve zašto se daje ticket, možda prođemo kroz to. Znači kad date ticket, prvo kucate ID ili deo imena, kucate razlog, evo ovdje su razlozi, imate prvi saobraćaj. Znači kada igrač jednostavno udara, ruši ostale igrače, gazi, za to se daje saobraćaj. Imate registraciju, to vam je jasno za registraciju. Imate suprotan smer, znači na delovima gdje su jasno podeljene trake, možete da vidite tu i da date za suprotan smer. Za vozačku, znači kada igrač nema vozačku, kada nema kacigu. Za divlju vožnju, kada igrač vozi brzo nekim predelima grada i udara ostale učesnike u saobraćaju. Imate ovdje i 7. razlog gdje piše odbija da pokaže dozvole. To je razlog gdje igrač odbija da pokaže dozvole. Znači ako ga vi zaustavite, on pobjegne sa servera ili jednostavno izađe iz auta da ne možete da mu date tiket. Pošto trenutno nema baš puno igrača na serveru, to jest ima 62 igrača, ali pošto tek server se razvija, nema dosta igrača sa vozilima, tako da sam odlučio da vam pokažem kako se registruju vozila. Prvo ću da ostavim duty, to jest prvo ću da ostavim dužnost, otići ćemo do spavna, da iznajmimo auto, to jest da iznajmimo auto, da odemo do banke i da uzmemo pare i da kupimo auto. Ućemo tu u banku da podignemo pare, drav da podignete, uzet ćemo neki 50.000 iz banke. Sad idem da uzmem auto na spavnu. Ovo ćemo unrentati, kucamo spavn. Neka prva vozila poželjna je da uzmete ovdje blizu spavna, imate pijacu, a na onu drugu pijacu već kada dođete neki veći level, tad uzimate tamo vozila. Ja ću uzem neko prvo osnovno vozilo, nije ni bitno previše. Mislio sam da uzmem blistu, ali ona je skupa pošto je ona 90.000. Onda ću uzeti neko drugo auto. Sad ćemo vidimo ko ima. Ja sam odlučio da uzmem Feltezer, on nije skup, tu je prvi level, znači njega ćemo da kupimo. Izbaci ovako dijalog ovdje, kupite i to je to, on je tu. Sad idemo da ga registrujemo. Prvo morate da uradite tehnički pregled, pokazat ću vam lokaciju za to. Znači kucajte samo kod crta pregled i vaše vozilo je tehnički pregledano. Sada idemo do SP, to je do saobraćajne policije, da registrujemo vozilo. Pregled je koštao 500 eura, to je $500. Idemo sad do tamo. I da ne zaboravim, tehnički pregled vam se ovdje nalazi. Znači uglavnom ćete ga lako naći, samo idite uz autoput. Idite ovdje uz autoput i naći ćete ga brzo. Znači dođete ovdje do saobraćajne policije, kucate GPS 12, ja sam to morao opet da ponovim, znači dođete ovdje, kucate kod crta registracija i registrovano smo vozilo za 7 dana po ceni od 500, znači
Registracija je potpuno jeftina, samo košta možda malo vremena, jedno 2-3 minute dok se odvozate i to je to bukvalno. I ovdje bih htio i da odjavim ovu epizodu. Lajkujte, šerujte, uđite na server, IP on se nalazi u deskripciji. Pozdrav!